Apa sih? Ini kenapa sih? Awak saya booking kan? Yang batrung, bah. Terong ungu. Terong ya. Tapi bukan madu ya. Terong ungu madu. Kita transport kah? Iya dah. Oh ya, transport. Ya, namanya baru. Yang kabur dalam plastik ya. Ya. Udah nol plastik. Anak jemput ilmu. Ana tetap ilmu Pak. Oh, anak. Baca biasa? Ada biasa. Ana ide tentang akhirat. Oh, siram baca aja. Ya. Ilmu anu supaya ada dawat. Maybe. Baca landung. Ana kerja gede. Tiuro penur tu bawa plastik. Lihat nembok. Kalau ini wabah nyong ada kena nggak? Ana mesti kau rawa kayak bu. Rawa tu kena nabu.